Hello, you go adeno. Ke ite dona tak sola daily crime news la ko America bu dot niya ni miweda la November kitchen with a kido kisi ni lo no dot tak so redo la ke hi ko hi no ti ke ni no Al Jazeera tak sola mira ha ku dobe aweni tak so ta ni ni awe pa pla tho we da la no aweni Canada go to cook la no true de mo no awe te we da la no te yi ba ni no Canada pho ko ga de ko do ni ba we da no COVID-19 vaccine mo no Hudani no poko kwera tak so we ki no Dotani yai ni no Canada Prime Minister Justin Trudeau no awe te we da mo no loga we da le no pak te yi ba ni mo no pak do ni ba we da no COVID-19 vaccine mo no very good chance mo no te da kle wi do ma le te yi ba ni no do ni ba da COVID-19 vaccine do te we da ti lo le we ni kemo ta ni September mo no chi to Kichita September ni no te da la awe ka ma we da di we da la bwa Canada pho ko di no ga de ko do ni ba we da no COVID-19 vaccine mo no aku da ni ta so de pha gin nya mo no do bam ni kho la pa ka nya pho la o we da la Canada wo ama no do awe ni awe ka to lo ta la reporter la awe ni Canada we ko a tho wa ta ni nya I no do tu de te we da no his government is working closely with provinces and territories to prepare for a vaccine rollout. No, awe padu ni mata ko we ta de no awe ni Kori ko cha te pha no lok wo kuna te pha le kra lo we da no COVID-19 kati ko no awe ni kati do ta de mo no di ni to no awe to tho si ko we da muda khu de ga no le kra lo we da COVID-19 kati do ta de we no do muda khu ani me da Major General Danny Fortin no the ame we da pwa himushi da ba kha da le ni to si la le du da le erati ko mo no ke odi ni no we he Jula ko bute ko America ko Canada bu mo no o le Canada bu ko da ni awe mi ti pwa da le himushi da le ti ba ko da ni no Canada ko to ko kla di ni he so he ko mo le no we ka ba himu da ba kha we da ta ra lo we da COVID-19 kati do ta de la ti ko do bi no do te we da Canada is well prepared for large scale rollout of vaccine no te da Canada ni no kate ko to pa ta la ka ra lo we da no COVID-19 kati do ta de no la a go mo no large scale ni la a go no do te da But this will be the biggest immunization in the history of the country. No te da we ni ka mi we da mo no kati do ta de no a doctor la we ni chi ko we ata si so bu no te da we must reach everyone who wants a vaccine no matter where they live no true that te we da mo no pa ka ba Pagkabay hilo da pa ko ga de la ata lowe da katidot de we no atwa to ba la we ti u phele ni atwa to ba no pagkaba ma tu da la no we ti kdo ni ba da katidi no do COVID-19 awe ni kai ni COVID-19 ta cha ra lo ta la Canada ni aro se ko no de da ta lo ko wa ta no ni no awe ti ma khi tho we da no ta blo mo no restriction plan no do pe kha we da non essential business no di to muklo we kwa la ri to do te pha ni pe kha ba che we do awe ni awe te kete ko ta le no di to ka ma sha lo we da no coronavirus we ye go no do awe ni la Ontario province pha ni no awe ni pa o we da te chin lui ko kwe nya mo no do ta ni nya ni no report ho we da case a to ni no to ko tho kho ya ye si ye case nya no last Friday pu ni no do te we da awe ni mi we da pa do ni ba la ta ni to bu a ka de mo no sa tho la ta chu ta cha ra lo ta mo no la Ontario pha ni no di ni to no te da pa ti a tho si ko we da ga chi chi la we ni Ontario lo ko wo pha ni no do awe ni Toronto ne mi we da awe ni Canada we la doctor plum no largest city no do lo sa da la awe ni lokwo la mi da pil la we da la Toronto lokwo kho chi pe ni no awe te pha ni lo we da lockdown le ta nu ye mo no we te ma da lockdown di to ka ma sha lo we da infection mo no ta cha ra lo ta go no do di ni to no pe kha si ko we da no chela ri ta do ba ti pha mo no do Canada we ni
ปากำเล่เนาะสุเคลมุดาขวดดกเจเนาะลาเมดาดร.เทริซาแทมมอนนี่เนาะเอาไว้เตวดามเนาะเอาไว้นี่เนาะมีเวดาtraveling rights มเนาะดิโตตะกอดะแค่อาทอมเนาะบามนิโคเลเนาะเจดาละปวาละอดูนี่ใบดาตาชาเวอีดอชุกิชาบอนี่อูเวดาอามาดออาทอเวดาเนาะดอเวเตวดามเนาะละ news conference ตนี่ใหญ่นี่เนาะเวเตวดาละคิมเบย์ออนแทรีโอดาเอลบาตาตาลอติพานี่เนาะตนี่นี่เนาะcase อาทอเวดานี่เนาะนุสิยมลากยาเนาะดอเจดามเนาะ continuous spread of COVID-19 put a strain on healthcare and essential services เนาะเอาไว้นี่ Dr. Tim เตวดาเนาะตาชาค่ะและมีละ COVID-19 เซราลอตาเวนี่เนาะมาบาดูเวดาตาสูเคลดเอาไว้นี่ตาessential เนาะ services ละรีดูติพามเนาะดิโตเอาไว้นี่ตาชูเคลสิตานี่ healthcare เนาะตากดช่วยตาชูเคลดิโตตาชายชาเดอตีเนาะ nurse กติตราละมาราตีตาปอตาลอติมดาตีเนาะเอาไว้ตินี่เนาะเกทอดาดิโตstrain นี่เกทอดาดิโตเอาไว้นี่ခွေထော့မနော်အဲ့တို့စီရတချိုင်းနိုင်ကပွဲထော့နော်ကတိတရာတဲ့ပေါ်လာမာတလက်တမညာတိဖာနေကလော်ဘွီအားထော့ဒီနိစစ်ကောမနော်ဒေါ်ကန်နဒီယာအဝဲနေแคนาดาโพအဝဲနေစုခလမှုဒါခိုမနော်လဲအဝဲနေတနွိညိုက်စစ်ကောနော်တေဝဒါမနော်ဗက်စစ်အစောကတလแคนาดาโพကဒိုနေပါနေကမီဝဲဒါလဲဒီဇင်ဘာဘူးနော်ဘာမနုခိုလဲနော်ဝဲတေရက်လာတလကပွေဝဲဒါဝဲနေဗက်စစ်ဝဲလဲဝဲနေကောအမေရိကအိုမီကေကောယူရိုပါအိုမီကေဒေါ်တလောကတေဖတ်စစ်ကောနော်ချီကောလာကပွေဒါဝဲနေ COVID-19 ကတိဒေါ်တဒလာကိုကွဲ့နေနော်ပါခွစီကောဝဲတာကနေဒါနီလောနော်ကိုသားနေဝဲနေမြေတာတကစော်ဝေလပတိပါဒါနော်ကနေဒါကိုတခုကလ justice to the မြေတာခုနတကလာဝဲပါလူပါပွေးတာချဖို့ကောဖို့နော်ဝဲတဲဝဲတာမနော်ပွာအိုလာတလောဖဲလက်ဝီသေးနေနော်အဝဲတိကပတ်ဒိုနေပါဝဲဒါနော် COVID-19 vaccine ဝဲဤနော်ဒီတော့တာမီရာလောပါဖြစ်တဲ့ပေါ်ပွားနေအဝဲကမာဂျီလာချဖို့ကောဖို့ကောကတဲ့ဒိုနေပါဝဲတော့ပညုခိုင်းတာလဲခီရိုခီစီတ September ဘူးနေနော်ပွာကောတဲ့လဲแคนาดานี่ก็บาดโดนี่บาดาโควิด-19 vaccine นี่ล้อเนาะเอาไว้นี่มีดาตักซอเอาไว้นี่လက်ခေဒတာဘလီဒိုမလက်ဒိုနာတကဆောနော်တဘာတာပိနော subscribe la video ဖလာရဟေယတမ်ဆာတော့ကွယ်လာစက comment ni diki no do pakle weda la international news no ti ko ga ta so tor kha la mi da pwa thu si pho mo no farmers la ka tho te pha no awe te pha protest weda la ko india we ko ri ni lo no khu ta ni u kho do na se ko ta so we ni diki no ta bli